Pozdrav agroumjetnici i evo nas ponovo u novom videu. Ovog puta smo u zaštiti pšenice, evo koju vidite iza mene. Znači 7.4. je danas, odmah nakon blagdana krećemo sa zaštitom. Pšenica je u dosta dobroj fazi i nakon ovih kiša, nakon svega je dosta porasla i nakon prihrana. Tako da krećemo u zaštitu pa da se možemo baciti na sjetvu. Radimo prvu zaštitu, znači kombinacija tebukonazol i aziksostrobin. Dodajemo malo lambda-cihalotrin unutra za insekte i ovoga puta imamo jedan mali pokus ispred tvrtke ProSeed koja nam daje neke preparate za bolje usvajanje fungicida, da lakše prebrodi ove hladne noći, jer imamo dosta velike temperaturne oscilacije. A sad ćemo malo to i predstaviti. Gospodin Vlado ispred tvrtke ProSeed će nam više o tome detaljno reći. Naravno imat ćemo i kontrolu pa budemo pratili što se dešava sa time. Hvala Antonio na uvodnoj riječi. Kao što Antonio rekao, Vlado Marković iz tvrtke ProSeed, generalni distributer folijarnih gnojiva, biostimulatora, aminokiselina, također bakrenih preparata i okvašivača. Kada govorimo o trenutnoj primjeni, govorimo o gnojivima na bazi dušika, odnosno makroelemenata, kao što možete vidjeti s lijeve strane Herofol Denso Verde u formi gela, što nam donosi u konačnici u praksi taj proizvod koji je na bazi dušika, bolju pokrivenost lista, dulji kontakt s biljkom, veću apsorpciju hranjiva, odnosno manje gubitaka, a sve u konačnici snažan vegetativni porast sa pojačanom fotosintezom. Također, pored toga, sukladno pokusima kojima smo imali prethodnih godina, u sinergiji navedeni proizvod Denso Verde u konačnici radi najbolju djelotvornost sa biostimulatorom Aminomar Forte. Znači, govorimo također o gnojivu koji je u formi gela, također za folijarnu prihranu, s makroelementima, ali i keliranim mikronutrijentima. Govorimo o proizvodu koji je baziran na morskoj algi Ascophyllum nodosum, te u konačnici ona će uz sinergiju Verdea doći do poboljšavanja ukorjenjivanja same biljke i kvalitetnog razvoja u narednim fazama. Kada govorimo o trećem proizvodu, to je okvašivač Heromax, jedan od rijetkih okvašivača koji je prisutan na tržištu sa 2% borom, a u konačnici koja će biti sama prednost kada govorimo o 2% boru ili određenoj koncentraciji bora u proizvodu, gdje će utjecati na sam prijenos ugljikohidrata iz lista u klas, odnosno samo zrno će direktno utjecati na povećani prinos i kvalitetu. Evo ga, čuli ste sve od gospodina Vlade i znači ako slučajno trebate kontakt, nešto slobodno se javite meni i naravno ja ću proslijediti kontakt. Ako vas zanima bilo što od proizvoda, naravno imaju široku paletu, nije to samo za ratarstvo, tu je i povrće i sve ostalo, tako da što god vas zanima, pitajte i evo, mi krećemo u zaštitu, pratit ćemo pokus kroz daljnju vegetaciju i to je to. Evo, imat ćemo i kontrolu, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. Nadam se da ćemo vidjeti pomak, tako da eto, to je to, toliko od mene. Hvala Antonio, evo nadam se da će pokus biti uspješan. Unazad 2 godine upravo smo radili sa prezentiranim proizvodima i htjeli smo da se i Antonio uvjeri u samu kvalitetu ovih proizvoda. Danas je 7.4. Evo nadamo se da ćemo kroz 1-2 tjedna vidjeti praktične rezultate navedenih proizvoda. Evo, uskoro se vidimo, do sljedećeg viđenja. Ljudi, pozdrav! Pozdrav!